Thutha wa kuhitukio gutuika watho kwa mutaratara wa kigina wa mwaka wa 2023, riu Akenya nimoritio kwinyitia Muthiori gutindikana na garama ya iguru hari muturire hari miikarire yao muthenya. Kurigana na mudarita wa kanitha wa PCA Thego Mutahi, kanitha ni wageretio ria wothe kungihoteka kuregana na gukinyanirio kwa watho uyu, indi thirikari ikiaga guthikiriria. Tulikuwa tunataka asiweke, lakini kwa sababu aliweka haidhuru, sababu tutarudi kama imewekwa sahihi tuishi nayo, imesimamishwa kwa muda. Hatujui mwisho itatokea namna gani. Lakini kama itaendelea ilivyo, tutakubali kwa sababu hii ni nchi ya sheria. It's a country under the rule of law. Tutakubali, bunge lilipitisha, ikawa tuliwaambia wasipitishe, walipitisha, tumekubali sababu kazi yao ni hiyo. Akiaria hindi ya kuhigurwo kwa kanitha wa PCA kwensiro mwena wa Voi, Mutahi niugite Akenya makirie gutindikwo ni mathogora ma iguru hari indo itiganite, undu ri okirie gucenjia miikarire yao muthenya. Sisi tutakazwa na hii bill mshipi vizuri. Tumeongezewa 8% VAT mafuta sasa, sijui shilingi 13 juu na mambo mengine pia yatapanda. Kwa hivyo itabidi tukaze mishipi. Na wale walio kule juu mamlakani nao wakaze mishipi. Isiwe ni sisi tulio chini tutawakaza mishipi peke yetu. Ona kuri uguo atongoria matiganite kuuma mwahu wa Kenya Kwanza, nomathiite nambere na gutetera ikinya ria kuhitukio kwa watho uyu, riu makiuga hatirai na njira ingi tiga kuhitukia watho uyu niguo kumathira thirikari kigina kiiganu. Koguo kire kihori na uhoro wa mari Raila ni atwire atiriri tondu nerera Ruto ndakongania magoti ri we mwenyewe agwika atia niguo bururi uthi na mbere tungimunengera rucio. Nie haria haro yakwa na Ruto ingioka na thirikari yake ri ni gukorwo maundu maria ereire andu Laikipia ri matikuhinga. Ni atwetie mbia na kama maundu eke atia na maundu macio eke atia ayikie. Kurigana na mbunge wa Laikipia irathiro Mwangi Kionjori, we na mbunge angi mahitukirie watho uyu ni kuona uria thirikari itari na njira ingi cia kwimathira kigina na kwaga gwika uguo ni kugira cungiriirie mihango imwe ya thirikari kurugama makirire bururi utari na uhoti wa kuya ngombo makiria. Magoti maya ri ti mega no guo ni tukiuga ti mega. Andu aria marauga magoti maya ti mega ri Raila wa Odinga na andu acinio ri twenda kumuoria matuonie uria mangiungania mbeca koroneo na haria thina wa Kenya uri. Nakuo kaunti-ini ya Murang'a atongoria matiganite yo kuuma mwahu wa Kenya Kwanza ni marutite mahitia watho wa igoti wa kwamba kurugamia kurutithio wira kwa watho wa kigina, riu makiuga itua riri ritikinyanire. We respect the parliament where we serve, the executive and also the judiciary. The judiciary does not give judgments in isolation, does not give judgments in a vacuum. It must be mindful. Matongoretio ni minister wa Maya Alice Wahome atongoria maugite itua riri ni ria kuhatiriria uthii wa nambere wa thirikari rigotire kioroto kunyita thirikari migwate ari gukinyaniria mibango yayo kuri muingi. I do not expect the judiciary to take the interest of a single litigant and with that interest of a single litigant in the name of Okia Umtata. And because we respect our courts, sisi hatukuji kwa barabara kupiga maneno ya koti, tunaenda kwa hiyo koti bado kesho. And tomorrow we will be going there to request the judiciary to overturn. Hadini ya Kameme TV letora koni bataru wa Mwagi.